Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Baganet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Kaseng San Perthai People's Democratic Front haka arphoterik no pra arhajar aphuar klase madan da uba shemhok garot ubalong MDC barim jongka Jaintia Hills Autonomous District Council ban aireng nakaraliang constituency hak election chakayeng darbar thawan jongka jilla kaban salong house nem arhajar arphulai haka jingelang kablalong haplau yeng jong uba shemhok la sakilang da kipat ba nong shongshnong ringkat lang bat unong elam ka PDF uba bante dor lingdo ubalong ru menteri ka sarkar jilla Vice President ka PDF uba James Ban Basayamon mat kirirong ba nagisnong bapher haka ni kasngi uba amun dahar ubalong uway nakikirtong ubalami syakmat banyak hun ya collection ulapan bana ban ajing kersyan no ya uba shemhok garot da ka baong ba uyoi ba uba shemhok udon ya kathong ban poi sya kajingjap uban tay dorling do haba pan panapat ba bayaw ba shemhok garot kum ukertong jong ka PDF nakaraliang constituency ulaong ru ba usnem arhajar arphulai onday kapali jong kiseng rulum ban sensyar ya kajilla Richard Suchiang Sabawan Hikmat Assistant Secretary Practice to Brew di Organizing Committee kam isi member yang ka PDF apa kalian yang konstituensi manggigam ka Beta Kendriam Livingstone Kendriam yo the Kobresi pun ini dak yang kitam yang ka PDF apa wa i perskemi umani ki dekat yang ka ni yau shemhok garot ubalong u candidate bat undang job hakane ka election arjar arpulai nang ni na po raliang constituency ba bayi ngatharai kini kejingwan lang jongpi mendagasngi kamdei tang mensiwan bania petkai kata ka parti ke balong kumno utau minister u balong kumno utau shemhok u balong kumno hanle kejingwan ke jongpi kadon kadau ba dai nam dai na kadon kadau ladak lamdon kadau ngan itu bing si ong we gentin katai katadam kan numbi kumtai ladak amdon kading there is no smoke without a fire among you but kini kisla kinum kawe lem dabe clear kadon kadau ba kasnong nongba bat kathat raliang constituency kalakwa ya ka jingkala banyo no da uway unong mikmat ta nam ta pa ba kata kadai kai kabasukumen ban ngai i ya ka dur ka bapu sam ke jongpi macam hok dem ke jingi teli armut ki yo wan rai ke jingi teli hapo ka chinong nang ba yo penyui saka perthai yo penyui ji kon yo constituency ba itrang ke jingi teli yo wan rai ke jingjob mamun dago senyau rik dago senyau kian senyau bau yen bini yo boi ke jingi teli pibat bak senyau bau sendur ini yo pi post senyau bau sendur ini yo pi post pai ide teli nei bentai yang pi pibat bak nei bentai yang macam katau iar mudi mamun daronga o macam hok karot wen ke jingi teli ukrek langi baru ukrek citami wan rak ke jingjob yang ke parti PDF hakani constituency. Kemudian sibun mamun, ya kejing sibun, pada kejing yari de jing mud, kejing perkat yang pi, nai benta dipai ba kumaya yang i. Yo iskit, wang constituency yang i sak cerak ko. Sak cerak constituency hidup kata-kata, diperlok ke wan sering kecenong yang i, dia piyo giluti kesengken, hakani kecenong nang ba yang i. Roy kaparem dia hakani kecenong. Dai cerai ini cenong katu lekau khasan senam. Cerai constituency lekhasan senam. Kat wakam teh ni por ngai nyo, nei bentai yang pi dipai ba, nei bentai ka roy kapar. Pai ba naju ong ini gentin. Lada manu kuna cerai mersile emisi bot. Lada manu wahe cenong le man emisi bot. Lada manu malik le emisi bot. Lada manu kadom mani le emisi bot kat wakam teh pi gam ki khen ki dio harusnya rit mesin pi
mana am kita ki high level o penting ji pi harus nyau khen mesin pi nei ba aga election to ready thau kilo handai ni nyau teli kamu uma pi ga tni wa hoknam le dadap lepsia arteli ki bertho dadap hoknam kan wadi ki khen man dadap sia kispa teli le kuda hoknam pai ba nas nyau dio mesin yang ngajak wakwa persnyau pi ni por hajus khet kan ni ka jing yalang ungamut uman kani ka jing yalang uman de hini ento uman ni ga hini diok piyu ithau kan roi kan ram ithau bakian depan bor dan ke balang presbyterian uman ni kani ka jing yalang hai ta hajan yung ma garmen hitai handai usnyau si wong wa kinong yalam chnang diang i cha gi re ngau uman ni ka meeting hai tai ong gi hak pan mit ke permission ngaju siar ruboy pan permission gat tulisan paus 6 tama yenye election ini juk kerchan uma kermen susngi ne du senam khandai bapra juk siare kata ka anyang chnong yang i go boy pan permission how em gijing yelang cikap tu nang akan ni ka ganti usnyao how em kata ka boy pan permission mandawan ke parti BJP akan ni ka chnong ka yang i Kiperlok kuman Kristen sida pok presbyterian ngani step nak oi ki payam step man gawi da man yesen be di thau bile ha poi par permission lalu ya perlu payam step magawi la apa permission ke BJP kiong kijan be ki ngani tai man kejing dok nong dia ngana hanrem to yang i kan te nanin me de pon ki perlok ko pon ni nga na pok presbyterian ni tai ong senyawur ai sa be mi hitau dam mi ukurchan le hakan ni ti ukur chan ye me de benta yo padai me sale ban mi hakan ni po takaro kam tayong i ki perlok ki mayang yang nga hos de iman girit kiria iman gi kien tang lo de kien ni le emi ga bor ke sarkar le ga kejuk ka hok ni le election ni le ga kejuk ka hok uthap bo ni le de ga kejuk ka hok takaro kam tay ni por pa ba mau mani gu tensar kamu jo nga ngayen nyele ane bita uduk usuk ne bita ikonsulat ikon rangli mandoi gitu kumalik patan ile boy ile election day hagan ni ganti pa ba ngau ong ip kamu jo am tu konro klam ibi ganti duangu hagan ni ganti wak kapali yang iwadu tato poi ka hini la am ba jo am meli ngau pa ba ong ip ya gitu gi udar ruspa ya gitu gu mahajan enne ki kat tu la hoi yo penkui ya kini ki waduk wan tenang yo kat kerdan ki wa kita ki mahajan kata lo kajing kumar yang ngai pi pai ba la de bi nga kani galat chukri ho kani bita yang pi ki pai ba bat manule ubru wa mp hainu hinu ka mi pi am kam bi nga